Kajeno ke Labone la 21 Pherekgong lemong sa 2021. Ke nako ya mahodimo a butsweng. Sehloho ke ho hapa dibaka. Molaetsa wa rona o tswa lengolong la Deuteronome kgaolo ya 11 temana 22-25. Temana ya boikgopotso. Kgosana ya mmuso wa Bapheshea e hanyetsane le nna ka matsatsi a 21, empa bonang, Mikaele kgosana e nngwe e kgolo o tlile ho nthusa. Daniele kgaolo ya 10 temana ya 13. Mmusong wa lefifi, dibaka di abetswe dikgosana tse boetseng di bitswa mebuso. Ntle le hona, Modimo o re laela ho rena hodima lefatshe, ho Kgenese kgaolo ya 1 temana 28. Ke ka hona re le Bakreste re lokelang ho nka taolo ya dibaka tseo re iphumanang re le ho tsona. Le ha ho le jwalo, ho bohloko hore ebe bongata bo phela ditlamong le ho tshaba diabolosi ka hara dibaka tsa bona. Ha ho lokele ho ba jwalo. Ba bang ha ba eso atlehe ho tloha ba falletse sebakeng se setjha. Se ke wa hloka tsebo ka maqheka a diabolosi. Hang ha le dimona le bona hore ha o tsebe, le tla sebedisa lesoba leo le ho tlisa ditlhaselo tsa ho ya ho ile. E mong wa barabaka ya ileng a ya dula ntlong e ntjha, o ile a atamelwa ke moloi ka mora thoriso le kgumamelo ya hae tsa mehla. Moloi a mo tshosa ka ho mmolaya. Moraka a mathela ho nna, mme ka mo sala morao ho ya ha hae. Ka botsa hore na ha moloi ke lehlakoreng lefe, a ntshupisa, ka otlollela letsoho hlakoreng leo, le ho laela ho tswa ha moloi ka lebitso la Jesu. Ha ke furalla ho tsamaya, mora a mpotsa, ntate, ke phetho? Ka re, ke entse seo ke neng ke se tletse. Ka nako ya matsatsi a 7, sefate se seholo se ha moloi sa omella. Hape, matsatsi a 7 ka mora moo, moloi a shwa. Baefese kgaolo ya 1 temana 21 e re, o dutse letsohong le letona la Kreste hodima mebuso le matla. Haeba ha o sebedise matla ao o nang le ona ho Kreste, diabolosi o tla etsa hore o thothomele boteng ba hae. Ha o kope diabolosi, o ntsha ditaelo. Le ha ho le jwalo, ke tlameha ho hlokomedisa se ileng sa etsahala ka bara ba 7 ba Skefa ho diketso kgaolo ya 19 temana 13-16. Haeba ha o a ema ka ho tia ho Kreste, ebe o kgetha ho tobana le madimona, o re, jwalo ka ha Adeboye a re rutile thutong ya mahodimo a butsweng, ke o laela ho tswa ka lebitso la Jesu. Ledimona le tla re, Jesu ke a mo tseba, Adeboye ke a mo tseba, wena o mang? Modimo o se dumelle hore diabolosi a o sebedise o le dijo. Ka hoo, etsa bonnete ba hore ha hona sebe bophelong ba hao. Bona hore o moKreste ya matla ya tletseng ka moya o halalelang pele o tobana le ledimona lefe kapa lefe. O tla hlola ka lebitso la Jesu.